شب بخوانم آیی چی می شود بر من در زیغک کشایی چی می شود بر من در زیغک کشایی چی می شود تا کی به پیش دیده من بگذری بناز تا کی به پیش دیده من بگذری بناز در چشم من چو سرمه درآیی چی می شود در چشم من چو سرمه درآیی چی می شود بسته چشم زی سرمای روزگار یک بسته چشم زی سرمای روزگار ای آفتاب روح نمایی چی می شود ای آفتاب روح نمایی چی می شود ایستاده ایم در رهی تو نقد جام و کف ایستاده ایم در رهی تو نقد جام و کف از ما به یک نگاه روایی چی می شود از ما به یک نگاه روایی چی می شود گردم بگیردی کوی تو هر شب چو سیدا گردم بگیردی کوی تو هر شب چو سیدا یک ره تو هم زی خانه برایی چی می شود یک ره تو هم زی خانه برایی چی می شود یک ره تو هم زی خانه برایی چی می شود هنگامی که همین ترانه تولید شد من همگی 1 یا 2 سال داشتم ولی با شنیدن همین ترانه هر بار به یاد دهه می روم پیش نظرم رادیو می آید صدای رادیو که حولی بابایم رو پخش می کرد درختان زیبای حولی بابایم رو کوچه و خیابان هایی که در دهه قدم می گذاشتیم بازی می کردیم من گفتنی هستم که بعد از آنی که همین ترانه بار اول پخش شد از آن به بعد سالهای بعدی حتی بعد سالهای 2000 همین ترانه طریق رادیو خیلی زیاد پخش می شد چرا؟ زیرا که مخلصان خواهشمندان خیلی زیاد به رادیو با زنگ‌های تلفنی مراجعت می‌کردند و همین ترانه رو درخواست می‌کردند و زیاد می‌خواستند که همین ترانه صدا داده شود و دوستان عزیز ما نیز تصمیم گرفتیم که در برنامه نوبتی خاطره‌ها اطراف واقعا هم همین ترانه خیلی محبوب همین ترانه شیرین و همین ترانه زیبا حرف بزنیم یعنی اطراف زندگی فعالیت ایجادیات یکی از هنرمندان خیلی شناخته محبوب هنرمندی مردمی تاجیکستان بابا جان عزیزов و تصمیم گرفتیم که درباره همین هنرمند خاطره های همین هنرمند رو همراه نورانشاه لطیپов کارمند فیلارمونیای دولتی تاجیکستان از جمله انسامبل فولکلوری اتنوگرافی گنجینه یک مرتبه دیگر در نظرها زنده بکنیم و همین ترانه زیبا واقعا هم
خیلی زیبا صدا داد و من گمان میکنم که صمیمیت اجرایش همین ترانه رو دوستان عزتمند شما احساس کردید در اجرایش استاد و همچنین نوازنده های انسامبل خیلی زیبا اجرا کردن و با مثل همون ترانه اصل همین شنیدیم خیلی زیبا بود. خوش آمدید به برنامه. سلام باشید. سلامی صمیمی خود را از نام انسامبل اتنوگرافی گنجینه با مردم شریف تاجیکستان میرسانم. با مخلصان آوازخوان زنده یاد تاجیک هنرمند مردم جمهوری تاجیکستان بابا جان عزیزوف میرسانم. ما طول یک هفته همراه بچه ها تمرین میکنیم. همین یک هفته مشق ما هر روز فکر میکنیم که همین سرود نو تولید شده است. اینقدر با مردم مقبول و اینقدر با مردم گوشنشین و آوازرس است. مهمتر از همه که همین ترانه ها حتی بعد از فوتشون بعد از مرگشون زنده هستند و مهمتر از همه که همین ترانه ها هنوز هم شنیدنیان و مهمتر از همه که همین ترانه ها عمر جاویدانه دارند و ما هر بار که همین ترانه ها رو میشنویم حتما که همون سیما پیش نظر میآید، همون صدا بار دیگر گویا از نو میشنویم. میخواستم درباره علاقمندی شما با بابا جان عزیز فرق بزنیم، زیرا که من باور دارم که هر یک نفری که آوازخوان سرودهای فولکلوری است، اتنوگرافی است و یا علاقمندان راغبانی که همین گونه ترانه های مردمی رو دوست میدارن حتما که با استاد علاقمندی دارن. البته هرچند اسکندر زمانی میگن به پیر نرو که در امانی و در نمانی. بله. وقتی که سال 1979 مکتب میانه رو ختم کردم، بسیار از کودکی شوق و هوس بسیار داشتم به صنعت، از بس که پدرم آوازخوان است. دویم همی میگذشتم به نزد تئاتر میدیدم که استاد بابا جان عزیزوف، شرف عزیزوف، طالب جان یونسوف، بسیار گروه کنسرتی تئاتر موسیقی مسکوی به نام سید علی ولیزاده دویم کشاده بود، دویم سیر آدم بود، دویم طلبگارای حافظا رفته بیا داشتن. دویم به خود میگفتم که کی می شود که من همراه آدینه هاشیموف، بابا جان عزیزوف، دولتمند خالوف یگان وقت میشیده باشد که من همین آستانه تئاتر ده قدمی کارمندی را مانم، کارگری را مانم. دویم همونجا میگذشتم می ایستادم ده، خیلی می ایستادم نگاه میکردم. بعد یک روز در نزد تئاتر استاد نزدشان خواندم چی کار میکنی؟ گفتم استاد مکتب میانه را ختم کردم و نمیدونم، میگم همین تئاتر کار بیام. با گفت که بیاون یکی گروه بابا جان عزیزوف ده بنویسخته. من گفتم مایلش استاد. بعد منو سفر جمعه خانو بعد ایدیما حلیما و عدالت کاملова خلاصه که 7 نفر گروه بودیم، رهبر ما استاد بابا جان عزیزوف بودن. از خرسندی و از هیجان و از مهر زیاد داشتم. من با استاد اینقدر مهر داشتم با دوچند چیز مهرم. بعد آمدم کار در آمدم امروش 9 سال کار کردم. خیلی خوشبخته. خیلی جدی بودن، شوخی میکردن اما شوخی هایشان هم جدیانه بود. بله. و واقعا هم همون سالهایی که فعالیت میکردن نفوذی همین تئاتر موسیقی مسکوی شهر کلوب در تمام جمهوری پهن شده بود، زیرا که واقعا هم همون گروه موسیقی بود و گروه دراماتورگی که بود واقعا هم نمایشنامه های جالب پیشنهاد میکردن. برنامه های کنسرتی خیلی زیاد بود. بله. در همون سالها ببینید که یک هنرمندی که تمام جمهوری دوستش می‌دارند و یک هنرمندی که حتی در آلمان برآمد کرده است، همگی در یک مضافات بود، در یک
ноҳияи кишварамон буд. Гӯем ки то охири умр дар ҳамон ҷо фаъолият карданд, аммо нуфузашонро бубинед ки то куҷоҳо рафт. боло рафта буд нуфузшон. ва то ҷое ки ман медонам фаъолияташон аз солҳои 65 шурӯъ шуд ва солҳои 70 аввалин таронае ки дар радио хеле зиёд садо медод, таронае ки хеле зиёд дархост мекарданд ки ҳамон тарона дар радио садо бидиҳад ва устодро шӯҳратманд кард. Як таронаи хеле зебо буд, шабҳои навбаҳор. Шабҳои навбаҳор. Устод Зафар Нозимӣ чиза мехондану, аммо солҳое ки нав устод рӯи саҳна биромада буд, вақти нав ба фарҳанг, ба санъат, ба эҷодкорӣ сар карда буданд, тақлиди устод Зафар Нозим фаҳмӣ карданд. Баъд як консертда устод Зафар Нозим мегӯфт ки шумо ин қадар овози гиро доред, овози хуб доред, овози гӯшрас доред, агар 100 сол сурудои мана хонӣ, бале, Бобоҷон Азизов намешавӣ. Бобоҷон Азизов намешавӣ. Раву радифу равиши худтон кор кунем, биёвем ки шумо пага як мактаби худтона, як дасти худтона монед дар фарҳанг. баъд устод мега ки ман ҳамун рӯз бисёр ҳами сухан мана таъсири сахт кард. эҷодиёт ма дига кардам, оҳиста оҳиста эҷод кард. баъд шуд мактаби Бобоҷон Азизов шуд. эҷодиёти Бобоҷон Азизов шуд. шӯҳратмандии Бобоҷон Азизов дар шаҳру дар вилояту дар миқёси республикаву баъд яке пеш биромад. бале, ва ҷои худашонам гуфтанд ки ман Зафар Нозимро хеле зиёд гӯш мекардам, Одина Ҳошимро гӯш мекардам. Садояшон барои ман писанд буд. Мехостам ки ҳамин гуна садои зеборо дошта бошам, ҳарчанди худашон садои хеле мархуладор, садои баланд доштанд, аммо равиши худамро интихоб кардам ва мегӯяд ки ҳамин равиш маро ба ҳамин ҷо овард расонд. устод ҳар вақте ки устоди зиндаёт Зафар Нозимов дар шаҳри Кӯлоб консерт мемонданд, устод Бобоҷон Азизов сарварӣ мекарданд. ҳамин устодам мебурд то ҳамсари ҳавза, ҳамуҷада як хайрхиш мекардану, баъд як пиёла чой медодшон, баъд ҳамуҷа гуселшон мекард. қадар меҳру муҳаббаташ нисбати устод Зафар Нозим бисёр баланд буд. ва воқеан ҳам дар пай мухлисӣ ва дар пай пайравӣ аз Зафар Нозим мо як шахсиятеро дарёфтем ки таронаҳои нав ба нав ифшо мекард, пешниҳод мекард ва бубинед як нафаре ки масалан маълумоти касби мусиқӣ надошт, аммо бубинед қудрати бале, вале қудрати садояшонро бубинед, қудрати истеъдодашонро бубинед. ин гуна садо хеле ангуштшумор аст ва бо ҳамин садо як таронаи хеле зебо сароида шудааст, Хорамакун. Як таронаи хеле зебо ва хоҳиш мекардем ҳамин таронаро иҷро кунед.
جوانی دولتی من کم نبود از دیگران پیش دوست و دشمنان اکنون نادارم مکن پیش دوست و دشمنان اکنون نادارم مکن خانه من پر بود زیناز و نعمتی روی زمین خانه من پر بود زیناز و نعمتی روی زمین با عصای پیریم در کوی و بازارم مکن با عصای پیریم در کوی و بازارم مکن ای خدا دارم طلب تا ساعت روزی بیدار ای خدا دارم طلب تا ساعت روزی بیدار سرپرستی خانه باشم ای بیمارم مکن سرپرستی خانه باشم هیچ بیمارم مکن تشریفی از درگاهش دارد طلب روز و شبان تشریفی از درگاهش دارد طلب روز و شبان داخلی جنت میگردم واردی نارم مکن داخلی جنت میگردم واردی نارم مکن ای خدا عمرم به پیری آمد از کارم مکن دوستان عزتمند این برنامه خاطره هاست و ما امروز تصمیم گرفتیم که یاد از هنرمندی مردمی تاجیکستان باباجان عزیز بکنیم و فعلا یک ترانه خیلی زیبایش صدا داد خورم مکن یک ترانه که کمی بدتر صدا داده است اما میخواهیم بله میخواهیم به سالهای اولتر فعالیت استاد برگردیم به اوج موفقیتش به همون دوره‌ای که بعد از اونه که مردم یک نسلی رو میدیدن با ظفر نوزیم، ادینه هاشم، با جورابک مرادف بعد از همین هنرمندان یک گروه دیگری جوانان در کشور پیدا شدن که مثلا تاج‌الدین محی‌الدین، دوستمراد علی و در خاطر همین نفران باباجان عزیز بودن دولتمند خلف بود سوره قاسم بله و یکی از هنرمندان حرفه‌ای بودن یکی از هنرمندانی بودن که میگویند که در منطقه رشت خیلی زیاد دوستش می‌داشتن حتی مردم به خاطر اونه که استاد به منطقه رشت روند و در همونجا برنامه کنسرتی برپا کنند می آمدن به خانهشان حتی یک هفته می ایستادن که باباجان عزیز با همراهشان به منطقه رشت بروند ما شاهد حالیم که وقتی که سحر کار آمدیم 3 نفر آمدن گفتن که ما در باباجان عزیز در کار بعد دویده رفتیم استاد آغاز کردیم که استاد یک دو کس شما را سراغ آمدن بچه هتر آمدن برای استاد داشتن گفتن که چقدر ما تشنه و گشنه بگردیم با استاد هم خیلی نگاش کرد گفت چه گشنه موندی میریم خوراک نصف روزی میخوریم و گفت که نه ما تشنه و گشنه آواز خطیم کی میره برای ما کنسرت میتی کی میره
در معرکه های ما اشتراک میکنیم. کدام وقت شما مراعات کنین تکلیف کنین ما تیاریم میریم هر وقتی بگین خدمت میکنیم. می برآمدیم گاسترول از وحدت تو لخش جرگتا لخش تو همجورا میگشتیم همه همی سرودای استادا دوباری سه باری تکلیف میکردن. از صحنه برآمدن میشید همه ایجو خسته قرصک میزدن که فلان سروده یک باری دیگه بخون. استاد هم رو یک باری دیگه میخون بعد از صحنه میبرآمد. اینقدر مشتاق و اینقدر حرمت و عزتی که داشت به حساب بود. و ترانه دیگرشان رو میشنیم. یک ترانه دیگر مردم آزاری مکن. گر تو آزاری نخواهی مردم آزاری مکن. گر تو آزاری نخواهی مردم آزاری مکن. بر خودت خاری نخواهی بر کسی خاری مکن. بر خودت خاری نخواهی بر کسی خاری مکن. از رهی کو میروی از سنگیان اندیشه دار. از رهی کو میروی از سنگیان اندیشه دار. در چنین ره جانی من امیدی همواری مکن. در چنین ره جانی من امیدی همواری مکن. سر بر آسمان را با دستان افکنم. همچو بادی سرسری ارجا سبکساری مکن. همچو بادی سرسری ارجا سبکساری مکن. همراهی یارانی به معنی به هر منزل مرا. همراهی یارانی به معنی به هر منزل مرا. در غمی ناآشنای فکری بیداری مکن. در غمی ناآشنای فکری بیداری مکن. یارا بازار گلزار باید مکان. یاری جانی را گرامی دار بازاری مکن. یاری جانی را گرامی دار بازاری مکن. گر درش آری ایوبین سبتی زندگی. گر درش آری ایوبین سبتی زندگی. شعری او را یک طرف مانو هواداری مکن. شعری او را یک طرف مانو هواداری مکن. شعری او را یک طرف مانو هواداری مکن. دوستان عزتمند یادرس میکنیم که این برنامه خاطره هاست و امروز در مهمونی ما قرار دارند نورانشاه لطیپов آوازخوان
филармонияи давлатии Тоҷикистон ва имрӯз мо ҳамроҳи устод ёде аз ҳунарманди мардумии Тоҷикистон Бобоҷон Азизов хоҳем кард ва бори дигар ташаккур барои иҷрои ҳамин тарона. Як таронаи хеле зебо ва зебо иҷро ҳам кардед. Воқеан ҳам Бобоҷон Азизов яке аз нафароне буданд ки ба адабиёт хеле зиёд майлу рағбат доштанд. Саъдиро дӯст медоштанд, Ҳофизро, Ҷомиро хеле зиёд дӯст медоштанд. Саидоро бисёр, бале. Ва якчанд таронаҳои маъруфашон низ аз Саидо аст. Мегӯянд адабиётшинос буданд. Шеъро хеле зиёд дӯст медоштанд. Бисёр сарфаҳми суруд, сарфаҳми мантиқи суруд, ҷудокунии суруд, дар ҳамин равиҳо бисёр зеҳни зур доштанд, бисёр фаҳмиши бақувват доштанд. Бисёр одамо меомаданд театр барои кор. Кадом вақте ки устод ҳамунҷа ширкат медошт, агар як бор мехонд сурудша ё як бор менавохт мусиқиша, ҳаҷош мехест, мегуфт ки бисёр нағз менавозию ё бисёр нағз мехонию, лекин арзиши ту театр нест. хеле баҳо медод. Аслан ҳамун одам на дар шӯъбаи фарҳанг, на дар хонаҳои маданият, на дар театр, на дар ягон ҷо ҳамун одам қабул намешид. гарчанде ки як одам салкак тарбияш сустарам буд, неки тарзи овозхониш, тарзи навохтанаш ки маъқул мешид, мегуфт ки одам мешаи ту. ҳамин қадар зур буд. ва агар ба характераш, ба суханварияш, ба сурудхонияш назар афканем, хеле оромтабиат аст, саросима нест, хеле ором аст. гумон мекунӣ ки корҳояш низ ҳамин гуна оромона, хеле баҳузур аст, аммо на хеле серкор буданд. устод фақат айпаи эҷодиёт буданд, лекин бисёр устоди сахтгир буданд. намегузошт ки ягон кас ғайри худаш ягон каси дигар ҷавоб тия. шахсан ман мисол корманди зердастш будам, ма ба ғайри худаш аз ягон кас ягон корда ҷавоб намегирифтем, барое ки ӯ худаш назорат мебурд. мо меомадем аз консерт, мерафт ҳамун администратор муқатӣ буд мекард, планора месупорид, меомад мегуфт ки планотон буд, 10 рӯз шумо ҷавоб, 10 рӯз, рӯзи 10 бо фалон ҷо консерт усу мерем. бо мерафтем Қурғонтепа, бо мерафтем Исор, тамоми миқёси республикада обрӯманд буд, ҳунарманд буд, ҳама ҷо ҳурматш мекард, даъватш мекарданд. ин қадар сафарҳои ҳунарӣ зиёд дорад. як нафаре ки овозхон аст, аммо дар саҳнаҳои театрӣ, дар намоишномаҳо низ нақш доштанд. ҳатто дар як намоишномае ки хеле маъруф аст ва хеле зиёд намоиш дода шудааст, Хусрав ва Ширин, нақши Фарҳодро доштанд, агар хато накунам. зали хурд доштем, ҳамин зали хурда медаромаду фақат кор мекард. бисёри вақт Шараф Азизов, Манаим Олимов, Толибҷон Юнусов худаш 4 нафар доим мешитанд. ҳамин бекор ки мемондум, инҳоро овоз мекард, меомаданд кор мекард. як мусиқии нав, як суруди нав як кас додай, ҳамира тайёр кан дар кор. як суитаи нав як кас додай, ана як рақси нав як кас додай, як оҳанги нав худаш ба зимма мегирифт, мегзарон, мекард, мардумам медод. корош тез буд. суръати корияшон ки тез буданд чандон намоён набуд ки як шахси серкор буд. барое ки вай кадом кориро ки даст мегирифт, ӯ кор дар муҳлати кӯтоҳакак буд мешид. ва яке аз ҳунармандонест ки солиёни зиёд дар саҳна буданд, хеле муҳлати тӯлонӣ ва то лаҳзаҳое ки имкон доштанд дар саҳна буданд ва то лаҳзаҳои охир тарона иҷод мекарданд ва ҳатто охирин таронаашонро бубинед ки чӣ қадар маъруфият доштанд. ва барои шумо ки ҳаққи устодӣ доштанд, имрӯзҳо ба хотиратон зиёд меояд? бештар кадом лаҳзаҳо ба хотир меояд? ҳамин суруди Хорам Макн тавлидиш аз даҳани дари театр сар шид. директори мактабмон Ташрифзода мегуфтанд, мактаби 8 Кулобда, ҳамун устод дар дасташ як варақ ҳамин хел даро тез омадан гирифт. гуфт ки ба фикрам Бобоҷон ки ҷои раъкӣ, гуфт ки не ҳиҷо намерам, чӣ ба ман шуморо дидам аз ҷом хестам. гуфт баъд омадан оғӯш карданам, гуфт ки якай Бобоҷон, ман шоир нестам, не ки
ҳамин шав як чизе омад дар сарам ки ҳеҷ имкониятш набуд ки нанависамаш. Навиштам амираву, не ки вақте ки мисраи якума навиштам, эй худо умрам ба пирӣ омад аст хорам макун. Дар ёдам фақат Бобоҷон Азизов расид ки ҳамин сухан ба Бобоҷон Азизов тааллуқ дорад. Бояд ки ҳамин суруда ҳаму бихона. Бобоҷон Азизов гирифт хонд амураву мара гуфт ки рафта котибара гуфт ки 3 таҳеми печат кунам. Баъд бурдам додам котибада, як занаки рус буд. Дара печат када додакаму. Овардам додам, гуфтам устод ина печат кадем. Гуфт ки якташа худат бигӣ, якташа мада бите, якташа шараф даметем. И оҳанга камтарак қолабша чорчӯбаша Шараф Азизов каду. Баъд устод ансамбл хати, баъд навохтану кор кардана, коркар кардан, баъд и чиз биромад. ташаккури зиёд устод ки имрӯз омадед ва ёде аз устод кардед. аз устоди хеш ва аз устоди даҳҳо нафар ҳунармандоне ки феълан дар саҳна як ситораи дурахшон ҳастанд. воқеан ҳам ҳамин ном, ҳамин таронаҳое ки гузоштанд, бовар аст ки садсолаҳои дигар мемонад. бо садсолаи дигар ҷавононро тарбия мекунад, зеро таронаҳое буданд ки воқеан ҳам характери тарбиявӣ доштанд. гузашта аз оне ки дар ҳавои ҳамон таронаҳо мардум мерақсиданд, дар ҳавои ҳамин таронаҳо як каме мо ба канори оромиш мерафтем, як каме ғам аз дил берун мекардем, бозам моро тарбия мекард, ба андеша мебарад. ва ташаккур барои аҳли навозандагон ки хеле талош кардед. ва мехоҳем ки барномаи имрӯзаи хотираҳоро бо як таронае ки хеле маъруф аст, маҳбуб аст, куртасаранги ҷамъбаст кунем. барномаи хотираҳои имрӯз ҷамъбаст мешавад, аммо хотираи неки Бобоҷон Азизов дар ёди мо ҳамеша хоҳад монд. мо ҳар лаҳза ҳамин хотираҳоро дар зеҳнамон варақгардон мекунем. ҳамон чеҳра, ҳамон симо ва ҳамон қомати баланди саҳназеб ҳамеша дар зеҳни мо хоҳад монд. سرندی تو کوچه‌ای خندی ما را تو پیسندی لب لعل و نگاه آروم و سلسله بندی لب لعل و نگاه آروم و سلسله بندی سرانجام از دوری دل شده سرانجام تدی دلجویی تو را صدقه شوم من نیکوت سرندی تو کلچه‌ای خندی ما را تو پیسندی لب لعل و نگاه آروم و سلسله بندی لب لعل و نگاه آروم و سلسله بندی مستم بگوید چون بلبلی زار مستم بگوید حلقه موی تو را صدقه شوم نیکوت سرندی تو گلچه‌ای